Meghalaya pen West Karbi Anglong angbong pardun ron pen adu hoilam ki kedo vera dimalong hin angbong monsam kapathirjia phanpura sabuda BOP irrigation IB along West Karbi Anglong pen Meghalaya Ribhoi District DC pen SP angbong monsam apharman kachingvai padupon Meghalaya State pen West Karbi Anglong alongle adu hoilong monsam kapadupon chia phan phongko anlo kachingvai po Kidam tang pai ni phai trokarni Hamren Deputy Commissioner sa Hemalong State Hinyang bong monsam kapadu poncha phanpura DC SP chingrum si chingwai ponlo Lasorni thoramat Guwahati rong supialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangmang bong monsam lapen ahoi kapathir poncha pharman kachingwai padu ponlo Bonta longle hoilam ki kedo bangke kai ke sonsi Meghalaya hin pensi nangching chuwai pitsi ke onglo Lasonsi kiram tang pai ni phai ko rap pila pen ko rap horni pardun ron pen West Karbi Anglong lo nang lutsi hin arat la pen rai ko masai khia tungang bong nang tenang ne tinia sonsi to koklo Bangso buta ke bang journey monsam ka pathir ponjia phanpura pini puthot West Karbi Anglong la pen Ribhoi District DC pen SP angbong kachingbai paduko Bangso putak West Karbi Anglong Deputy Commissioner Utpala Saikia pen Ribhoi District DC RM Purba Kaningje ponatengke Kiram tanga porhut alamki ke do putak tingki chingwai ponsi monsam kapathir ponjia phan hin ke ton ke langa tumsi chibor I pon thu po pusi ninje pon keep their vigil. We have requested DC Ribhoi to see that no people come from that side to here last yesterday what occurred over here. So that doesn't happen. So we discussed on that, and we will also maintain our side peace. So we have requested our superintendent of police to ensure that people do not become agitated, and we discussed about law and order situation. Kadai naman ta kachingja ko manin kasni actually kala sedang gani ka jing yakin administration ni hakaba we local nang isha so ndai ya katuk issue kala long kala don ka jing solve mo kala don jing sup ministry ni ndai minen pedal le jaba ki one visit ki business ni ndai kawai ngakwa ban ong bak kumba pi atip hi ba menta ki ni sarkar bora artli ka sambat ka Meghalaya ki dan hap deng ka jing yakren ban pen be upot usan te hakabaya de kata ni kerpat ki real ba yeno ru ki sengkem de ban perbuk dan ban kumta ke ban wan shikini ki jaka di border area Bangso hut KACM Prodip rong pikanin je pon thua tengke West Karbi Anglong la pen Meghalaya angbong kacharbo laki non hela lama matsi kalilo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council hin pen akimang laki Block 1 la pen Block 2 along le bangke chujeng bat jirta tanga phan thekhe Lasi state hinia sarkar atuma hin pen sedame ladagara phana bangke insam chin pen padulong nang chipusi em Prodip rong pi ninje pon Rai su mone hoklo lage mountain kali kita ini tum kasi mereka cindi nai bang lage itu 1951 itu kiba mereka umbad itu lah sohor kini kalau kita ini dua bidang pula kasi kita antani ini itu council kacari ini itu kan iya mama tala sohor itu stand tiblo je itu ke kan kita block 1 tu no block 2 tu no Longle itu si so teng kakak itu kita tang di si council kita cipta apa itu maju kita tong kan sila alam utai thano immediate dapat post di alam tu cumi gelo so teng nasi no bangke kita yang risi dulu kalau so di ni je kan dapat risi bangke je balong leta itu kan pada itu melong leta pipi bangke alam ni je kan dapat Halapu KSA hin pensedami alamki ke doa dimalong humri damsi ahoi long ke doarar tumaphan anin pathirika Bangso hut KSA maipu Samson teron pen kaninje ponatengke ahoi long sarkar tum kaching kipa meka vidyat penajok ahoi long monsam ka vidyat jiangringsi thekpon long lopusi inje pon Karbi Charlie song ke laut pini der lali tung ke claim no pukali like since from the beginning ni tung ke haprang pada Karbi Anglong la so how war a boundary bang ke haprang pada tung boundary seal nei puke batai ni tung memorandum mate pinpur lo pibom seta me government tung bela so anu kachi den de that mate la so like dicycle attitude bang no ta dubo asi la bang ni tung asam government phan ke jasemet pet so dak pe ni tung pinrem lo la pini Karbi Anglong autonomous council tung stamela so putha ka bang ke pini law and order phan loop lot malang tung bang ke kadu go bela political issue bang ke lang thu the la puta chokche like political
la isu penak posi political level se chingwai nang posi chief minister pen danglo Karbi Anglong Autonomous Council long kedo ake thik ding tum dal so puthak chelang dun pensi prabjin pa so border bang sil nang এটা টেম্পোরারি আউটপোস্ট দিছিলে সেই আউটপোস্টটো মেঘালয়ৰ মানুহ আহি পেলাই মেঘালয় পুলিচ আহি পেলাই কিবা হ'ল কিবা কাৰণে ইহঁতে ভঙাই পেলাই উলুগুঞ্জি লৈ গ'ল উলুগুঞ্জি লোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা 20-30টা গাড়ী লৈ আহিছে আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছে ইহঁতে আহি পেলাই ইয়াত যি অৱস্থা হৈছে যি হাংগামা হৈছে ইয়াত হাংগামা হোৱা পিছত আজি ইয়াত প্ৰশাসন আছে কিন্তু সেইবিলাক এনেকা কিমান দিন চলিব আমাৰ টেক গিভ এণ্ড টেক পলিচি এটা কথা কৈ আছে যেতিয়া আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কৰ্ণাটক সাংমা ইয়াতে গিভ এণ্ড টেক পলিচি কৰি পেলাই ইমান হাংগামা হৈ আছে কিয় এনেকা হৈ আছে যদি আমাৰ বৰ্ডাৰ এইটো মেঘালয় যোৱাকালি আমাৰ নিউজত ওলাইছে যে উমলাফেৰ ৰিভই ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ওলাইছে কি এইটো ৰিভই ডিষ্ট্ৰিক্ট নেকি এনেকা মেঘালয়ৰ পৰা নিউজ আমি শুনা পাইছোঁ গতিকে আমি CM তুলিৰাম নগা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে সুৰক্ষিত কৰি দিয়ক নহ'লে আমাৰ মানুহ যোৱাকালি আমাৰ গোৰ্খা মানুহ লগাত আমাৰ কাৰ্বি মানুহ হৈ পেলাই আমাৰ মাটি মেঘালয় মানুহটো আমি ৰখিছোঁ ৰখাৰ পিছতে আমাৰ প্ৰশাসন আহিছে কিন্তু এনেকা হ'লে আমি কিমান দিন ৰখিব পাৰিম Ulukunchi pen Himari Rongpar, Karbi Anglong Live.